той менен куттуктайм, бар болтайм, бактылуу, бала чакалуу, аман эсен болуп. Жана ошондой эле Асел, Наргиз, кошуласыздарбы? Бар болуңуздар, мен Дилмухаммед, Нурмухаммед келиңиздер. Дагы бир белеги бар. Кечи кудачалар, сиздердин каалоо тилегиңиздерди угабыз, андан соң Дилмухаммед, Нурмухаммедтен соң белек атенеге. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Сиңдим Медина, күйөө балам Дилмухаммед, үйлөнүп тоюңар куш болсун. Бактылуу болуңуздар. Толкундан турам, сиздин турмушка узатып атканыма баарыңыздарга тынчтык. Медина, Абдилхамид, үйлөрүңүздөргө бактылуулук каалайм. Абдылдага Дилмухаммед деп койду, бир болсо Дилмухаммед биринчи үйлөнөт го, Нурмухаммедке караганда. Нофрес сизге келиңиздер. Алтынга толсун колуңар, акылдуу жубай болуңар. Күмүшкө толсун колуңар, күйүмдүү жубай болуңар. Жан тартып бири-бириңе жубай болуңар деп мен сиздерге каалоорум узун өмүр, чексиз бакыт жана ошондой эле үйлөнүп өтүп, ар дайым сүйүп отуп үйүп турсун. Сиздерге каалоорум ушул жарык дүйнөдө бактылуулуктан башка эч кандай жамандык көрбөңүздөр. Ар дайым эки жакты бирдей караган, эки жакка бирдей мамиле кылган жаштардан болуңуздар, Кыргызстандын эң алдыңкы жаштарынан болуңуздар деп айтат. Бар болуңуздар, калган меймандар кошуласыздар. Бир туугандар, кана кыздар, жүрүңүздөр, куттуктайлы. Мен Нурмухаммед жана Дилмухаммедди алып калдым. Микрофонду эгиз жигиттерге берейин. Келиңиз. Жалгыз аламда болгон мени сүйүктүү атама арналат. Акча табуу кыйын экен түшүндүм. Иштеп жүрөм болушунча күчүмдүн. Кыйынчылык болгон кезде чыдабай, сабырсыздан түйшүк тартып бүгүлдүм. Байкуш атам, кантип бизди бакты экен, канчалаган сыноолорду ачты экен. Кыйналганын эч бирибизге билдирбей, канчасын көздү жумуп катты экен. Рахмат атоо, кем кылбастан карадың, бизди дайып эркелетип аядың. Бир өзүңдүн мээнетиңди түшүнүп, Аллахымдан өмүр тилеп каламын. Мен кичине апама арнап бирок коеюн. Апа кем бар жүрөгүмдө таш болбойт. Ата кем бар көздөрүмө жаш толбойт. Сыйлап турсаң ата-энеңди барында, тагдыр сага эч убакта кас болбойт. Апа кем ай айдай сулуу. Апа кем барынан да эң бир улуу. Алыңдан болсо дагы алган үйүң, апасыз кирбейт үйгө күндүн нуру. Ата кем ынтымактын башчысы, ата кесин сыйлайт уулдун жакшысы. Ата-энени урматтайлы сыйлайлы, ата-эне жан дүйнөнүн ачкычы. Мен түшүндүм, апа сенин керегиң, аздык кылар бүт өмүрлүк белегиң. Катуу сүйлөп керекөнүң орутуп, кечир апа, кечирип кой дебедим. Күлүп жүрчү, күндө ырдап берейин, кереги жок мансапбайлык неменин. Көпкө жаша ак сүтүңдү актайын, керек болсо бүт өмүрүм беремин. Бизди ойлоп кара чачың агарган, жаштыгыңды кантип кайрып беремин. Анамызды колдоп коштоп, ата-энелер Алуучуларга жеңилдик. Тартып сана, балы кумду түнү кумду бөлүп мага. Бой жеткирип өстүрдүңүз
Ey ağızdan kırıkkana Bile mata koy çekkençe erkelegin Bile mata bütün çok elimizden Çoğuna tabu baktılığı karı bulup Babanızın balların cetelegin Çoğuna tabu baktılığı karı bulup Babanızın balların cetelegin Sadarandı berimin bir körük mağa Keçini kedale körük bildi yapar Köngülümüz açık olup dünü tügül Könü göndü tiyalıstan körük kana Köngülümüz açık olup dünü tügül Könü göndü tiyalıstan körük kana Cetildi yerke bala yerkelegen Sözün ördü cazbay tartamada yenem Çoğuna tabu baktılığı karı bolu Babanızdın baldarın cetelegin Çoğuna tabu baktılığı karı bolu Babanızdın baldarın cetelegin Oylonumu silerdiğinin kündöp İşengile siler dayım cüröpündö Uşul sözü hiçbir adam kana almay Bardığından atakın var tulduynadı Uşul sözü hiçbir adam kana almay Bardığından ederi yırtıldıynadı Uşul sözü hiçbir adam kana almay Bardığından atakın var tulduynadı Bardığından ederi yırtıldıynadı Rahmat bardığınızlarga Tamamızlar tatlı olsun. Kol çapkanыңыздар үшін рахмат. Шандыра қолдап қойыңыздар, мына 2 жаштағы келді ата-енесіне разылық. Соның мынандай жашынақай бөгет үйлі менен. Медина құттықтап атады. Қырғиек деген қырағымыш қанатынан сылап жүр, қайнене деген вот қайненеңді сыйлап жүр дейді. 2 жаш батыл болсын мен 2 жашты ушул жерден кетірбей тұрып, Рахман аға, тұрғын беже келіңіздер, мен сіздерді бұл жаққа шақыратылым. Қалған меймандар ұлттардан жай алаңыздар, мен 2 жаш кетпей тұрасыздар. Атайын Абдылхамид Медина ата-енеге бірінші ширинді көз тигіземіз. Тұрмышыңыз ширин болсын, тату болсын деген ниет қылып бұл жерде 3 қабаттан тұрған шириндік торт тұрады туғандар. Менет менен ата-енелерге уыз тигіземіз деп тұрышады. Рахман аға, тұрғын беже келіңіздер. Мақсат әже. Ана үсінен жүріңіздер. Мақсат әже келіп қойыңыз. Ертеден бері ушул кишилер жакшы каалоо тилектерин айтты тойго келген меймандар. Келинин колунан чай іч, келинин колунан дааңсыз деп. Ошол ниет Алла Тааланын колунда бишке ашып турат. Биринчи шириндикти Медина Абдылдагабыз Мақсат эжебизден ооз тийгизели. Меймандар бир кол чаап коюңуздар, келинин колунан таттуу шириндик ооз тийгип атат. Хамид, Абдылхамид, Рахман ағамыздан, Тұрғын бежебізден шириндік өз тигізелі.
Күйеу емес ол бол. Құдалар көтере тұрған туы бол. Жада қалса, оор жеңіл тұрмышта ичерге суу бол. Эки жаш бири-бирибизге шириндик ос тийгизели. Абдылхамид, Медина. Достор колдоп турабыз, жигиттер. Кана, биринчи Медина баштайт кой. Эркек кишинин жүрөгүнө жол ашказандан башталат. Курсактык болсо үйдө проблема жок. Иштейин, акча табайын, үйлө багайын деген жигиттерден болсун. Рахмат. Эки жаш Акжол. Бар болуңуздар. Ата-энелер, кудалар бар болуңуздар. Кылайым араңыздардан журго каттыган кудалардан болуңуздар. Алек урматтуу элдер, алдыңыздарга эт тартылды. Бул эт бул жылкы Ажыке жайлоосунда отун жеген, Ажыкенин суусун ичкен. Эт жесең тишиңе кирет, жебесең түшүңө кирет. Түшүңө киргенден көрө тишке кирген жакшы. Жаштар даярданыңыздар, колонияга чыгасыздар. Жакын туруп сүрөткө түшүп коюңуздар. Сүрөтчү мырзалар, рахмат. Болду? Ойна. Мен бул жакка калып элеке, эки жаштын досторун чакырам. Биринчи достор, жигиттер кана келиңиздер. Достор, аяштары. Жалпы жигиттер, курбулар, достор. Кудайдан айткан маңдай дос деген кош болуп. Жигиттер келиңиздер. Улуус Хамиттин группалаш достору, классташтары. Кимден баштайын? Бир катары менен баштай берейин, э? Кана келиңиз. Ассалому алейкум, тойдың күйелері. Şu барлығы башты бірікті тұран бүгін Хамид досым менен аяшым. Медин аяшым көп, ақтыл болсын. Досым қармашқан болыңар үзілбесін. Тұрмыш жолың досым байсалды болсын. Досым нерекелік сілерге, чын сол күзін өмір. Ұшу жашқа сілерді алып келген, біріншіден айшынайдың айшытама, чоң разычылық білгіземіз. Досың болса асқада жүрген бейіксің, досың болса асқада қалған жалғыз кейіксің дегендей досың. Досторың сенің асқа зо досторың болсын досың. Қош болың бек болсын, қармашқан болың үзілбесін досың. Сілерге чыңден сол ұзын өмір досың. Аяшым ешікті қату жаппағын, қайын жұртыңды қақпағын, қайын жұртың аншыққан сөзді атенең айтып барбағын. Досым, саңа ал жүйін берді сапты ал, өзіңдің жарың қылып баштау ал. Жақшына қайғылып, аяштардың арасына қошу ал досым. Екіңі чыңден сол ұзын өмір чексіз бақыт қалайым досым. Улуыз басса басқан, тұрса тұрған, жанында жүрген жандос. Урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү, себепкери досум Абдылхамид, аяшы Медина. Куш болуңар бек болсун. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар ажырашпасын. Чын ден соолук, узун өмүр. Самый главный ден соолук болсо бардыгы болот. Кааласа келерге ушул маалда эшик той белгилеп олтуралы достор менен. Баягы мен жакшы көрүп айткан сөзүм бар. Разбойник требует кошелек или жизнь, а жена и то, и другое.
Ошондуктан досум коңгул калып койчу мага. Бул деген досум, бул мен эмнени айтмакмын? Бул деген бүгүн сен бойдокчулук менен коштошуп атасың. Дагы бир жолу коштом. Бүгүнкү күндөн баштап сенин кошелегиң да, өмүрүң да аяшымкы досум. Турмуш жолуң байсалдуу болсун досум. Дагы бир жолу бактылуу болгула. Ең соңы мына белек сизге, мына белек Мединанын жакын досуна. Сизден коштой турган жигиттер, кана келиңиз. Анда эмес досум. Кушпон бек болсун. Ушу каалоом ушу жалпы группалаштардын атынан жана ушу келе албай калган сиздерге группалаштардын атынан каалайм досум. Турмуш жолуң байсалдуу болсун, кармашкан колуң эч качан үзүлбөсүн, бактылуу бол, үй бүлөң менен тынч аман бол, алдыга койгон максаттарың баары ишке ашсын. Аяш ата менен Аяш энени өмүр бою сыйлаган жакшы үлгүлүү жаштардан болуп жүрө беришиңиз тилектешпиз досум. Бар болуңуздар, мына белек сизге. Мына белек сизге. Мен дагы бир белек менен ушул Хамиттин досторунун арасынан эң бою узун, бойлуу ер азамат чыган жигиттер. Мен ойлойм, мына жигит коя. Бар болуңуздар. Приз. Достор, жүрүңүздөр, куттуктайлы. Эки жаштан жакшылыгын тең бөлүшөлү. Абдылбек Аяш атабыздын үй бүлөсүнүн атынан. Урматтуу ағайын туғандар, алдыңыздарда пакет таратылды. Катуу менен каршыдан башкасын бүт баарын салыңыздар. 10 мүнөт ешкимеше катараңыздар. 10 мүнөттөн соң 2 жашка Алла Тааладан Омин деп алакан жайып ертеш тилектеш болуп бата беребиз. Ага чейин Нурмухаммед Дилмухаммедден жагымды чыгарма. Нурилич жалпы достор 2 жаштар тогалып, бииг алыңыздар сүрөткө чыгыңыздар.
үйлі тойыңа Аңғылы шашты бойыңа Болсын болсын үйлі тойыңа Жолаққа Тымыныз жаныма 2 жастың дост отырып Çok rahmat var olmuşlar, yaşlar aşk oturmuşlar. Musulman balkını şanaşı taşlar emez. Kadamcay'dan gelgen Mırza Emece. Mırza Emece gelip koyamız. Alıstan Kadamcay'dan gelgen Mırza Emece hayırlı oturasız. Mırza Emece, kol götürüp koyamız. Neredesin? Mehmanlar oluşa abamızlar ve Kadamcay'dan gelgen abamızға belek бар болыңыз, аман болыңыз. Кейінгі белек Çalmadan gelgen Anara Çeng'e de. Anara Çeng'e. Abdullah Bey Gagama Çeng'e bizge apa. Omurbay ağızdan juayı. Omurbay ağızdan juayı. Ana reji. Var olmaz. Зулайқа түбежеміз қайсыл орынлық отырғанмен байқалдам ұшыл орынлық еш келбелі көрші. Зулайқа же. Приз. Бар болмас. Бұл шақырымыздар еш. Менен урматтуу ағайын туғандар, ертең жұмышқа барушылар бар. Ертең бүгін алыс сапарға шықшы инсандар бар. Оларда турашымен қабыл алып, Абдылдағы ауыз мақсат ежебізді, жана ошондой эле Рахман агабыз Турдукан эжебизди аксакал аталардан апалардан баштап бул жака чейишиңиздер сынанат. Чоң ата менен чоң энебиз батасын берди. Рахман ага, Турдукан эже келиңиздер, куда бар. Айрымдарға чағар мүмкін ой чақпаса, мен үшін ұйық берсем ойық бата. Құлымдарды келе жатқан қағытып неге болмой жақшы салтым ой сақтаса.
жемуркай көз жарганда жаңыда ата энеси бата тилейт ой барына өмүрлүү бол табайлуу бол сагага эл уулу бол жүзгө жашабай карыга бул тилектер дилдердеги тазалык ошондуктан кары барда ойбаталы кандай сонун болор эле деп